Banyale banwan ra ek jing shngan ginong dia bat ginong thiet hayo do kabade ke yo ku bahe tambat ke balarim tam. Ha kalai pho trik nailar ar hajar ar puar la plie ya ki kor CCTV bat ya PA system hayo do. Bat la boru yu mau nong rem bantai ke yo bathamai hayo delang ke bankot sauklur tam. U Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba Titas Starwell Khan ula plie ki kor CCTV ka PA system bad ula bo yu mau nong rem bantai thamai no ya ka yo delang ka badan hayo do. Bad ula pleru ya ka jakale aniam hayo do ka balada ban penbha. Ha kini ke jingalang ledon lang ka executive member ka bakmi ya ka market ikong Grace Mary Kharpuri u executive member bakmi ya ka Khai Pateng uba Rangken Sai Kharbuki u executive member bakmi ya ka ilaka uba Jamborwar u acting CM ka Himamaliam upa IM Aina Manik CM ki menteri bat ki bakrau ka Himamaliam. Upa IM Aina Manik CM uluong babarosh kata kiladon ki kamsnio ki balaja hayudo. Bat kalong kebakongsan ban bo ikikor CCTV bat kikor pensawa kadang banwan ra ek jingsngan. Ulong basyan on sateino ek yo bethamai hayo delang kabanong lai mala bat yamanta antai swatang ya ka ground floor ha ka jinglot kebankot shiklur tam. Balubo por manchna pendap bapo andro benai bat ikimala ke badangsa on satei hadien. Uba titos Starwell Khan ulong babun kisamla kiot ya ka jingbam yokam. Kumta ka yudo ka diban long kalat ban ai kam ai jam iki samla bad ulong bagi try dukan ke diban shimtino halade ban peniat iki dukan. Balada kimla ban peniat ji ke diban IT no ke Himamaliam kenang ban yo ban IT iki samla ke baklam kam klem jam bagi yo ban sengkam. Uba titos Starwell Khan ulong ba ka council kalakang ban penon kam iki plastik. Bad ulama ham ban pak penlong ya ke jing kenra bad ladalap iki belek persya onle da ka beteng e. Bad ladadai ki bamdei khasi ki ba yele persya ekani kejing mana on haban penduk sendon ya ka trading license jongki nalor kani ulong ba ke Himamaliam ka diban penti kena ban omdon ki ba dia kiat persi ki ba khalai ni ki bale ki kam auria nang ba ka yodo kan omsya pen buat nam ban ula kenturu ba diban penlong ya kejing pen khut yo mana kapor ban wanra ya kejing khut jing suba nakaliang ka council nila ay ka approval but nasukmen ba nakaliang jong CM ula pendap ya ka ay kabangilay keren. Bag ilay keren ru daga jigitray lang bag ka council. Bagin pan-claim ya ka security hami hapoyo. Ngalakar ru ya ka police department baga di banbu syu ikibrio kijongki kibamday ban riam ya ki uniform kijongki. Andray kong ki civil dress. Nang banla bante lakam ya kini kijing sniu ki badan hapo yodo tilang ba kani karunsan ngapwa pat persno habi kinong syam dukan baro bapin sloha ban bol unti ya kani ban kham si sundan bandum pendan kam yang ki plastik lakalong hakinu ginu dukan baladang ilap nakaliang jong council ba nakaliang jong acting chief nilaong bahag ini kipor nakapor sa kapor ngin pelong kajing kenra kajing shaking ba onde ban penangkam yagi plastik kum bagi laka gila iya kini kisi ya kajing ut jong kisamla kijongi kibam yok kam yok jam ngasno ba kadi kayodo kum balay keren kade kalat ru ban ai kam ai jam ki samla ki tungi ki balanang ki balasta bakin seng ki kam lajong kum mangitip hakani kayo midon kum bakpalat san haja teli ki basa hoy nga kamyo singhen kadno teli na gini ki basa balasyong na ki wepat ki jay padriyo ngaso pagaladay kapor bagi try dukan kibalong ki try muluk ki try zaga kidai ban shimtino hi halade ya kini kidukan bagi bedai ban pania balada kimla ban pania kidai ban IT no sa hima kanang pakan yo pakan hima kan ailat no ikikun samla ki jungi kibamdan kam dan jam bakin yo ban sengkam sanjam nang bagi numlong kita kisamla kibalai
lan lani ki bamdan kam dan jam ngaso kani kani kebala banle kam dan singe hila ban snai ki rul ki an ki jopi aka hima ka jopi nama ka ji klu ka jumi habang ipan bah ya kani kayo ipelut daki klur nakadang council ban yarap ibi kayo do ya pi ko office ki ma belim kamtam kajing alat kajong iru ban snai kani kayo dilang bat kumba pilabu ya kami marandam ban nakadang ka council kum mengijudan barobor hasenda ajong ki ban ai kajing yarap ban sna ya kiyo nani bat penhe kani kayo nasno bagadai ban pentik kenaro bagi try muluk ki try zaka kidei baniolan ban syong hapo kani kayo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.